ngibongwenda tinene mnani wa umundi nokuthokoza ilinye queen wa Kitindo drive time show on the TT Kenya in the world Isn't your program ile tongwet East and South North of East and Central Africa. That is Africa. East and Central Africa. Ona gudwa etikela. Sawa. Peki ndo pe jamani nako manye Nake na you and Abelesia unomoka wa mina ni Nake kiushirikina. Sindusiyowe. Yes, Uweni, Athiewa, kindu kimuwe ndogo ndromu na. Ndogo ndromu mume wangu. 1 2 3 kindu kimwe enda ukoma yangu ya vya ndini no yoka withio kangali yaku. Ngali zu yake umatown. Wezi mume akala town. Notizo kwithiona mume ko unatumibanga twa kando tito kumuninga attention ni ngomba. Na wajuni kanoko ndromu ndume waku. Nienda abika. Saa 10 ngomete no wanzobini. Ndawa thioka mundu makio ndaguma ngwa bia ndini na we muthioka ulyabesya na kila wanena kikekeka na yu mwana uzu anambie kindu chuni kinekiki ni chekiki nena wezie kwatia suomwe aizoma na yu omilo biwe emalunganga emomile andira mina yake na yu menuka mina ya zile koma mumba uzio mingi maiba no koma mumba siene mama amwe ai izinto koma banga alini yetu isa uzio menuma koma ngalini Sagu magile milu mona kibiti niki tabeze ngoya ndene chumaya chavyuka chavise ngande usibe ende ndimo matiene matiene kila jende kibiti kiki nizika na pea umemende ndichona mume okiecha eweka na hiyo umeafta 2 months moka mende sema na mama mwendi kwese bile na bile mundu pe oi ni ukuliati wende kwitikila kana ukamana kibiti changu nijenda kwa muganga nikwende na joy kana nunena na joy kana no ile to kieki ai kana mo ile to soft you in general ona you sindusia we na ile sindusia wako boya wana boy sindusia mudambozo si gomono ona mondo suku ya ndungwa siosie kwa boy yes nondo maybe mzee wa kunonyusa okay na wewe utwa ngwasi yake ku nikenda ikeka ndo na siondo kana ngwasi yake izu kwa sisi ndene kana sindusia yake ilo tumia sisa mudambozo na mono issue izu ndo weta nitha mono na ibeti na nikindu kithi ndo kiokumo chokumo ndo ibeti mbingi nisise kumize yozi mundu mukase to wakumize muno ajua lona musee wako mpesa lakini nuko minonoke musee wako mpesa lakini nuko minonaka musee wako mpesa lakini nuko minone stare na you aimi ona ibeti yenda muno na itundo ibeti bedi yenda no mena itindo na sia omeange manenda kibeti yenda we kala najo nejo mundu kweke we ucha mudambozo so for me tamundu ume we mundu wangai that is no sepe andoma nkende but we mundu wangai tio sio kwekana na mundu wa mudambozo mwali totanisi tina sema ile totanisi but for me no sio kamba ikala ndina kweka mukuli wenda kwa andu aki na niki wenda kwa awe sawa na mundu wa minone na Nake no mwete atumia makanisa muka boya kana mugeta kana wetha we wanga ibo kamuboya ningi to wetha we pastor ningi akikutia kwitha niki uthi kana wetha we mundu owizi ngai so muka boya mundu so kethi wande openduka mundu so nota nisina okay kwa na mwana zundu na nena mwizi yu ni kwa thisi ndise ndo so kwa thisi nena mundu kunena kila kiki mewe kibiti kiasi ai na mundu mione ndathelelwe enuke ba musina oka musina ngokomina na Nake ukibeti cyo cyabangite kumuwa yugati okazimita muka Nuendaaa kuwa nikwitikela kwende sasa mudambozo ndo ile kala Nake it is better mukatanisia with the reasons nikenda with the nakuni wase wi wako no ne uyo nola mwana ne wa kwita wakae wacha tunga ndoko wae baina reason ya kwita ndo akosana na kibeti chako wambie kukenda kumina na nacho kana ndo akosana na musee wa kuambie kwenda kumuwa pandu bakweza kuswana to that level no usio uka mundu simukatanisia okosa lakini ogweza wata bize mundu umeoka mwe kwezingene ne ndiye ndauteka 1 2 3 na mundu umeya ile mwingi totanisia wewe Nake umano iwe Nake kadhani mundu wa maundu mawe ano kwetio kwenda kwa ganga awaisia no kwethia mundu ndo na binti yakuni as long as mundu mugano ugothi kwa uganga la ndembuwa sawa no tweke lakini ulo bangi to thikwa waganga mbuwa usu apana mundu mukawo ndo gothi kwa ganga na no mutabiti okamuonyo kamwendo kandende tikibeti chako ona tila simete mundu muka ona mundu ume waguno kweje dikwawe na wiwe mwene otekalanya na mundu godikwa mundu mwe ano mwiti wa mwenye ndikwenda wiko na sindu sia godikwa kwa boyi kana ko kwa gangaya na ndai kuigwa ndi tani sia Nake pa ni die kana na mundu wa mudambozo no mundu lakini ngolo biblia yaiti tukatanwa ne kudinza biblia ndinganete mu yu wali tutani sena mugau maybe wa kwatwa wa kwaje mukibeti chako kiendetenza
usu aiwoni wa muthuko miwangai katika Biblia aita byando kana kikundi cyo cyalo mutanise isho neno yakwasia kana kuthinza no sininyo mutwani tamweli isu ni decision ya mundu meki yakasia kibeti chako na kithia na mundu ngina oneti pe ongia akakithia pe angi maxithia na makai muguthi so for the issue la yone kana kwa na mundu wa kumailo tani ni kikugichoka sawa kikukichoka kikamutana nikichoka mukeza kwithia pena issues eka kikuyu itome kutuma mutanisia nisiende wasi kuna ukadecide nyeta mundu ume ndienda kibeti chako kidhiza kana nyeta mundu muka ndienda musewa wako idhinza kana nyeta mundu muka ndienda nye musewa wako idhi kwa mganga tondu nyeta mundu nyeyu ndietikela kukwatana na mundu wisi sindu sio onekana na stories ya mbinge mundu rona kwitha iko aikwatiania na nduma muthembosu kwa badi wesio kiyemo na nduma muthembosu mimi siwezi kubali no ni kukubali kibetia kidinza kudinza mundu hakuna siwezi kubali pai mundu weza kwetekela kidinza muthembosu na joke so ndindo kwitha na kwamba ile mbo yani mbinge so pia mulienge kiendete ya mundu no balugama la monze na yugela so for me you mwelera ta mundu ndiye zakwetekela kibeti chao kidinza pe mundu la ile pe okay na kwani kwa mundu tekela mundu kudinza kwa ibeti na kwa ume kwetha kwetete no ando ameni okay issue ida no umeli no umwe ape na issue kesa kwethia umwende kwenda kundu kwenda ni kwenda wendete mundu waku ndesa kuthinza nondo sasi ondona yuni bawe yani wewe manager ndola maendanza matendetivities beba abena problem with ya either kibeti nikyo thinza tio issue sila sida hapo katika kesi sila siko wewe hata kibeti nikyo thinza mose nondo ke provide mose nondo ke ndoke ka shopping mose nondo chenda tikiti ndoke nenga so that kibeti kitsa kubika bandu boko ni amundu umeongea kitumia mpesa sia tikiti kana mpesa sia yawe yo kibeti chuke sa kwenda kile kwa tu ni satani chandi kama ndoni matema sio but for me mundu ume wise na uma uyani na you tateka 30 na ile kwenda ni nyumba ndo kibeti chao ke nyumba kana kwa je ni uma uyani exactly time ile na ile kuma uyani nokita uyani mundu wise kibeti chake na ukinengeta ndake kibeti chake ndesa kudinza mundu nengete mume wake nda ya na mundu wewe ya mume wake ndesa kudinza. Thank you Mwithukisya nenda woni waku then wa ina ile kenda ile susu ni SMS yakwa